udah kemana? Nyaho. Tadi dia sekolah entah. Ente bebas nih sekolah nggak jadi pemilu. Ji, kebeneran Korea ada Ria. Aing main bola di budak lemur asem, terus budak lemur asem na eta eleh. Lajuna diterima ngajakan gelut kan aing. Saha? Si Japrot Emang kuno anjing. didengkar ku aing sukuna. Laju rarad mainna dia mah. Urang layanan betah ribut. Aing diterima di arana gegetuk sukun. Atuh siap aing mah. Hayu dak. Ayo. Ayo min. Heula min sakedeng. Naon Ji? Aing nya pakai kasaing heula. Oke. Min, mana pakai kas dia? Aya. Mana dia mau naon? Yo. Kan mau payung. Bising hujan. Tuh, jelema tuh. Prat. On dia. Ribut jeung aing ayu. Kapan ngajakan ribut dia? Ayo, tusian aing ada dia he. Ya gede nya mana? Udah bayu. Ayo Ji, siap Ji, urang lawan Ji. Hoi, kemana dari dia? Oga aing mana gede?